Kamaphelo langozondo khubona uqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngalolu suku namhlanje 25 September 2021. Izolo ndithe 2024 ndiyabona basinqamile ingasike side simdlulelo 2021. Namhlanje ke siphethe umba wokusiwa emanzini, into enziwayo, into ethandwayo, into exhaphakileyo. Ubone kukho ne-posters nalapha ko-Facebook umuntu emema abantu masiyodibana nerenkini, ndiyanisa emanzini ndiyonihlanganisa namadlozi akini. Yayibona ke ngokule ndawo sithetha ngayo ngulo mba lopho sincokola khona ngokubaluleka kokusiwa emanzini. Izawuphinda ibuye ke lento namhlanje sisayiqala nje nogogo umakhosi ahlangene. Sawuphinde sibuye ngalento yasemanzini apho sizawuthetha nge-do's and the don'ts ne-challenges ezi-associated ukusiwa emanzini, whether usiwa kulo mfula, usiwa kulo ngxangxasi, usiwa kwelo chibi, usiwa kulo ndawo esemanzini. Izinto esiye sithi zizinto efanele uba uziqaphele. Masingayitsali ke le ncoko yanamhlanje sizoba nazo ne-announcement sithi masingeneni apho sincokola khona nogogo umakhosi ahlangene. Ndiphantsi ukuthi ugogo uhlaba sihlangane. Ugogo umakhosi ahlangene ngalo suku namhlanje. Andisubuya ke sizawudibanani xa sidibana ngomso Sunday Camagu. Namhlanje sincokola nomama umakhosi ahlangene usekhona kulapha enkqubeni, si-connecte ngoZoom. Molo mama, masikwamkela lapha enkqubeni. Siyathokoza mkhulu. Camagu mama. Njengoba sincokola nomama mhlawumbe abantu bayabawula uyazi uba ngubani umama esincokola naye. Khawuzitsho umama ngubani, umama usuka phi, umama ufumaneka phi ngabantu abazawuba nomdla, ufumaneka njani? Khawuyinabise phambi koba singene kwincoko yanamhlanje. Ngiyanibingelela kule khaya la kaVusilanga. Mina ngugogo makhosi ahlangene. Isibongo ngwakamroke. Ngisuka eJoburg, ngihlala around eJoburg. Ngisebenzela eProtea Glen extension 12. Ngiyatholakala phakathi neviki but ngisebenza ngama-appointment. So mangidinga ungangifonela kule phone number esoyibhala la masekuphela uhlelo. Camagu mama. Khawutsho xa usebenza zintoni ozenzayo? Uyahlola umama, khawuchaze nje usebenza njani? Ngiyahlola. So umuntu makafika ekhaya ngiyamhlolela ukuthi ngaba amathonga athini namhlanje. Yini inqubo noma indlela esizoyisebenzisa ukuthi sekwelaphe kudependa kwinkinga onayo. So yes ngiyahlola, ngiyasebenza abantu ngendlela ehlukahlukene ezokusebenza ngomngoma, mhlambe kwesinye isikhathi nangokusebenza nangoprofit. Amaku ke mama, singakhange sityixesha kakhulu, masingene ke kwincoko yanamhlanje. Incoko yanamhlanje yinto emalunga nokusiwa kwabantu emlanjeni. Either umuntu usiwe emlanjeni, umuntu usiwe emfuleni, usiwe elwandle, engxangxasini apho kuthiwa kusempophomeni. Sithetha ngaloo nto usiwa kwabantu emanzini. Njeba sizawuncokola ngaloo nto njengaske siqale nge-background, siqale nge-context. Isuka phi le nto yokuba abantu basiwe emanzini? Camagu mama. Camagu tata. Into yokuthi abantu basiwe emanzini into eyayenziwa. Kodwa yayenziwa ngendlela ezithi ukuhluka kancane mhlambe kulezi esizenza manje. Umuntu wayengavele athathwe afake emanzini for any reason or any circumstance emphethe ngaleso sikhathi. Kwakuyaye ukuthi mhlawumbe umntwana wala ekhaya noma ngabe umntwana ongenwe imimoya yobungoma, wayethathwa ayiswe emanzini angafakwa phakathi kwamanzi, kufikwe esebeni lomfula, kuphahlwe, kucelwe mhlawumbe umntwana usesemncane kuncengwe ukuthi ingane isesencane, mhlambe kunikezwe abantu abadala noma ufike emanzini ubanikeza ukudla, uyaphahla ubanikeza. Mangithi ubanikeza ukudla ngikhuluma indaba zokuthi ubanikeza ama-seeds ukuthi sicela ukuthi bahlwayele lapha bakhona abantu abadala, ukudla esibanikeza kona ukuthi it's a way yokuthi sibabonise ukuthi siyabanaka, siyabakhumbula, siyabathanda. So the reasons bekuyophahla ngalo ngendlela efana nalezo.
And also umuntu makuwukuthi mhlawumbe ube umngoma kunabantu abazongena emanzini mhlambe athwasele emanzini uthathwe amanzi for we've heard of stories abantu uhambile for a certain number of days or inyanga besangena emanzini yilabo bantu ke ababengena emanzini ngaleso sikhathi uzophuma ngesikhathi esithile mhlawumbe somebody uphuphile ukuthi kufanele sifike emfuleni osonge langeliso siyokwenza imisebenzi ekufanele ukuthi yenziwe ukuthi lo muntu aphume emanzini. And also umuntu makuwukuthi ungene ephethweni unogobela and then kuzothi makuwukuthi unalo idlozi lasemanzini kuzothi ngesinye isikhathi or noma sekazophothula ayiswe emanzini. So those were the reasons, some of the reasons ebekazoyiswela ngazo emanzini ebeyiphathelana nomuntu onemimoya. And kwase kufika indaba ye-religion makufika indaba yokholo abantu bebafakwa emanzini for a sole purpose yokuthi babhabhadiswe. So umfundisi uzongena abhabhadisa abantu emanzini ukuthi bamukele inkolo leyo noma ngabe bamukela specifically ukwamukela inkolo. So makuhamba isikhathi so i-religion yayenzeka ngalendlela yokuthi at the end of the day abantu abanemimoya ba-end up sebakwazi ukuthi basebenzise imoya yabo yedlozi ngendlela yobuKristu. So mhlawumbe for example umuntu makufanele ukuthi ahlole endumbeni uyahlola ngithi makasesontweni kuthiwa uyaprofeta uzokhuluma ngelimi aprofite izinto ezizokwenzeka mhlambe ezenzekile kunokuthi umuntu asebenzise imithi njengoba bekayisebenzisa isetshenziswa omkhulu endumbeni yena uzosebenzisa iwasho. Then that will also include amanzi uzothola abantu beza ekuthiwa mhlambe kuphume isiprofeto sokuthi umuntu ufanele eze amanzi wasempophomeni eze namanzi wasolwandle then uzothatha eze nesigubhu bese ziyeza ziyathandazela. Before kuba nalesikhathi lesi umuntu kwaku-end up sebathathwa abantu kuzophuma isiprofeto sokuthi nokuneswasho esesonto kuzozilwa-ke leso sikhathi mhlambe kuzolindelwa kuzothi ngey'ntatha kusa ngabo-3 bese kuhanjwa-ke base abantu bafakwa emanzini for isizathu saleso siprofeto leso ebesiprofethwe ngaleso sikhathi esontweni. So yindlela ekuwukuthi at the end of the day sigcine sithatha ubuKristu sibuhlanganisa nendaba zethu ezemimoya ngoba sasingavumelekanga at some point ukuthi sisebenzise mhlambe ubunyanga. Then yilesikhathi uzothola kuneyindawo lapho noma inkonzo ezethu ezabantu abamnyama uthole kuzoshaywa isigubhu mhlawumbe bese kuhanjwa nangeenyawo because they will do izinto as similar to lezi bebazozenza endumbeni. Camako mama, in other words isekhona i-case or ikhona i-case for ukusiwa emanzini? Awu kakhulu mkhulu ikhona i-case yokuthi abantu basiwe emanzini namanje umuntu makungatholakala ukuthi mhlambe fanele ukuthi ayophahla or still ayopha abantu bakubo basemanzini we still take them umuntu ngoba kwesinye isikhathi mhlamba akusikho isidingo sokuthi ube khona phese wena umngoma but ukwenza ngoba umuntu umbonisa indlela ukuthi umncedise understand ukuthi aphahle kanjani anikele kanjani. So siyabayisa abantu emanzini mabaneyinkinga ukuthi bahambe bayophahla. And also well le thina siyenzi-ke ngoba mina ngumZulu yemfukamo ngiyazi ukuthi Xhosa speaking people will go bayofukama maba either bangoma noma umuntu kube imfukamo yefamily for reasons ukuthi kusolve ama-reason or iy'nkinga zangaleso sikhathi. Bese kuba futhi umuntu makahlushwa abantu abadala uyayiswa emanzini ukuthi mhlawumbe ayocelelwa uyayibona ukuthi acele is either uhlushwa abadala or amadlozi nje ekhaya awayenza into kahle siyahamba siyo mhlambe ngiyibeke kanjani ukuthi bamvulele indlela angithi one of the things. And also umuntu mawumelapha kunesikhathi lapho umuntu ngendlela or usiko esizolenza lapho masifika emanzini ukuthi umuntu mhlawumbe uzophalazela emanzini kufanele ukuthi lento ayikhiphayo ibe semanzini ahambayo uzogezwa asuse imimoya emibi. So yenye yezizathu esisela abantu khona emanzini. And also
sometimes ukusebenza ngendaba ngokwesithunywa, ngizothi ngendlela yobuKristu, ukwelapha ngobuKristu, ukuthi umuntu uzomthatha umise emanzini uyomgeza, mhlambe uyisebenzise indaba yamanzi ngendlela yeswasho. So one of many reasons esisela abantu emanzini. Camako mama utsho kamnandi. Siyayishwankathela kuba isenoba ngupart 1 lo, kuba ininzi lento inamanzi ubujikela kwi-social media. There are people who advertise ukuthi masidibaneni endaweni ethile sisiwe emanzini. So abantu ke ngoku, it means they can follow as a calls. Uhambe uye emanzini if you've got problems ofuna ukuzisolva. So i-question is, ukuya emanzini, does it solve my problems as umuntu osiwe emanzini? It's a yes or no. Kunomuntu okuwukuthi angeke kuze kumncede ukuya emanzini. If umuntu mhlambe uphupha ugogo athi ucela ukuthi umenzele itiye, asikho isidingo sokuthi emanzini ngoba ugogo fanele kwenza itiye, fanele ukuthi mhlambe umkhulu uthi mhlabele imbuzi. Izinto eziyisiko impilo lasekhaya cannot be replaced ngokuthi fanele ukuthi mina ngugogo masiphosahlangene ngikuthathe ngikuyise emanzini. Angeke ize i-replace leyo nto leyo ukuya kwakho emanzini. So makuwukuthi uphuphe or noma mhlambe umelaphi wendabuko ukutshela ukuthi fanele ukuthi wenze umsebenzi, ukuya emanzini angeke kuze kusize, fanele ukuthi wenze umsebenzi. So is not a shortcut ekuthenini fanele ukuthi ekuthenini ungenzi izinto ngoba uthi wena uzoya emanzini and is gonna solve all your problems. No, it doesn't. Enye into futhi abantu amini baye emanzini bayela indaba njengoba usho ukuthi iya-advertiswa, iba status ukuthi hayi mina ngiye emanzini ngihamba nogogo umkhulu ubhele, utata ubhele, siyahamba siye emanzini. So it's like a status or fashion yokwenza, at the end of the day igcina ingancedanga. Or ngesinye isikhathi kuhanjwe ngamagroup amakhulu kakhulu, so it never helps because that personal attention is not there. Uthole ukuthi ingancedanga ngoba amini baningi, so at the end of the day it defeats the purpose kwesinye isikhathi. Also enye into enkulu enza ukuthi abantu bagcine bangayiboni imiphumela ukuthi amanzi ayahlonishwa. Thina sikhula amanzi kuthiwa ayahlonishwa, uyafastwa makuyiwe emanzini. Umuntu oyisa umuntu emanzini nomuntu oye emanzini awuvele uvuke nje engubeni zakhe efudumele uye emanzini. Kuneyindlela, kunezinto ozila ukuzidla, kunemithandazo in a way ekufanele ukuthi uyenze. You understand? So there should be a connection ekufanele ukuthi uyenze through fasting prior to ukuthi emanzini. So akusinto ukuthi uvelo. So ngaleyo ndlela ezinye izinto end up ngazuthi ukuya emanzini kuyasebenza kuye kungasebenzi ngoba sikwenza nje ngesixhosa bathi sikwenza nje gadalala. You understand? And also kunalento leyo ukuthi mhlawumbe umuntu la ethwase khona wayetshelwa ukuthi umuntu uyiswe emanzini. So sesisa abantu emanzini just because mina impande yami kuthiwa kuyiswa abantu emanzini, then I end up ngiyisa wonke umuntu emanzini, even umuntu ongafanele ngabe uye emanzini. And lastly, sometimes nje ivele ibe scam ukwenza nje ngoba kuyenziwa ngoba abantu ba desperate, bafuna uncedo. Abantu banenkinga and then uzofika kutata ubhele anenkinga zakhe, utata ubhele uzobona kahle ukuthi hayi mangamthatha nje ngemise emanzini kuzolunga. And utata ubhele at that moment wazi kahle ukuthi ayikho into azoyenza emanzini, but ukuthi umuntu abe nebelief yokuthi lento isebenzile uzomthatha mise emanzini. So it's basically just pure scam. Uye emanzini uyabuya inkinga zakho ziyapile up because now sowusukele ezinye izinto okuwukuthi mhlambe bezikude nawe, beziqhelelene nawe, inkinga zakho seziba double. So enye yezinto ezenza ukuthi ngithi yes kuyasebenza ukuya emanzini, ngibuye ngithi no kunokungasebenzi. Camako mama, izawuphinda ibuye le topic yokusiwa emanzini, picking on the points. Bakhona abantu nje busitsho athi umuntu ukuba ndikhe ndaya nje emanzini xa ndibuya into zam zibe wesi siyincokole ukuba kutheni xa usiwe emanzini over and above discussions zanamhlanje, kutheni into zakho zisima nje
omnye abuze uba ingaba yinyani nalento yokubana phayana kwakulamanzi kukho iinyoka zabantu ezihlaliswa kulamanzi. Sizawubuya ngayo xa sesiphinde sibuya. Masivalise mama ngoba uphinde usikhumbuze ukuba umama ufumaneka njani, zithini iinamba zikamama, yonke nje into enokwenza nomuntu ofuna ukufumana. Khawuzibize even though sizawuphinde sizibhale mhlawumbi omnye uyibamba kamnandi xa ithethwa nguwe. Amako. Ugogo Makhosi ahlangene ngisebenzele Protea Glen Extension 12. Inamba zami ze-phone is 082-960-6214. So uma ungidinga uyangifonela kule namba senze i-appointment bese sesiyabonana. Either uchaza inkinga yakho or noma ngabe ufuna ukuthi ngikuhlolele before siqala ukusebenza. So ngisebenza kanjalo. Camako tata. Amagumama masiyeke ilale bantu basemanzini sihambe siyodibana emanzini ngosuku lwamanzi xa siye saphinde sadibana njengoba sidibene namhlanje. Sodibana ngomso ke xa izawube iyi-spiritual Sunday. Ungalibali ke ukusijoyina ngaye u-spiritual Sunday. Siyekile ke yalala Camako.